Kulelana ro hetelela na nena vatirhikulobye va Mjwarha va n'wi hlamusela tani hi xirho lexi a xi tirha hi ku tiyimisela a tirhela eHilton. Mjwarha u sungule ku tirha exiphoriseni hi 2008. Vhiki leri nga hundza a ha ri xiphemu xa maphorisa lava va endla musecho. A va lava na vanhu vanharhu lava nga nwela edan'wini ra Msundwezi. U hlangana na swiphiqo swo hefemula hi nkarhi lowu a ri endzeni ka mati naswona a nwela. Mbyana Kane leyi a yi vitaniwa Leya yi ringete ku n'wi ponisa kambe yi nwela na yona. Ndyangu wakwe wu ni gome. Safisa ukuthola iclosure ukuthi ngithola umuntu ozongichazela asho ukuthi nakho kwenzeka sasuka la kwenzeka ukuthi vele lokho ngeke kusamvusa but ngicabanga nami kuzongilapha kulokulimala engikulimele. Vatirhikulobye lava a va tirha na yena hi nkarhi lowu a va endla musecho veri a nga ri ni ku chava. She took up the oath of office and promised to uphold and enforce the law, but most importantly, promised to serve and protect the people of South Africa. And as management of the SAPS, we have no doubt that she played a role in protecting the people of this country, and she upheld the code of conduct. Holobye maphorisa Bheki Cele u kaneta na swiviko swa ku ri maphorisa va nonokile ku hatla va pfuna vaaki lava nga hlaseriwa hi bubutsa. Kwalandwa amasosha, kwalandwa amaphoyisa kametro, kwalandwa amaphoyisa omgwaqo RTI, kwalandwa zonke lezo zinhla zabantu. Labo bantu balandwe ensukwini ezimbili eqaliwe. Uhulumeni lo. Mjwarha usiye nuna wakwe na vana vambirhi.